Kebetulan kita Pipoy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari nakita niyo haamin waktu na to kay napusan. Biyayaon lang ta, yaring guru tamulya, guru kalasan, ambok dahil mga ini masay, kita ni masusungon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, narin ako magpalugay, tukbal po in guru mulya, wailun dan baying dahil kan Ustaz Ali Jamani, وليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasing kasanglit, pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kakasinamo, mga katawtay manguhuran, amuin yan dimurungog, atawa amuin kimi kita, hindi natiranan, doon nakahatiranan sin ICOM, atawa hatiranan sin social media, live coverage si Nidao Islam Foundation. Hurmatan mohon kanyo katan, bang mayan in kita niyo halong topik, iwan hidayat sinallahu subhanahu wa ta'ala, hakatan masa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Walang mga nakakama Islam, in kita niyo bariman, amuin nangangako bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kita niyo diakan niya sin mga kakahinang amo ini kamumpa at katutan niyo di naman hadun niya lawi luwa adlaw akhirat. Dahil ha mga ibadat amo na in pagpatumtum in tiap-tiap na in katutan niyo patumtuman na to in nakalupa atawa hinduan na to in wayrong panakahati in parakala pag-agama hasupaya magbumpaat pamanga sila bariman kana parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wadhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ay ya kaum Muhammad, khitab ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian ka tutan yung nakatan pamanga sila bariman, pagpatumtum kaw sabon na tuod in parakala pagpatumtum yan ikamumpaat ikarihil karayawan pamanga sila bariman, pamanga sila mawaya, atawa pamanga sila amoy nagbuwal in Allah subhanahu wa ta'ala, in Tuhan nila nag-iman na marasaya sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay makawa na to ayat ini
mga palanggungan na agama Islam, in manusia, in beriman, in siya magkalupah, atawa hambuk masa, in siya wayroon panghati niya, sin parakala, di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa wayroon panghati niya, sin parakala, pianglangan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palanggungan na agama Islam, in manusia, siya patumtuman siya lawiluwa in beriman, magmumpaat kanya ipatumtum, karena katumtuman niya, inyaun dia akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa inyaun pianglangan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naligap siya sin parakala, daakan kanya, atawa naligap siya, nalupa siya inyaun pianglangan nati kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda, suwayin katutan nyo, amuin beriman, nagugal pawaran niya, in suway niya paaunon, in pagpatumtum, in patumtuman niya, in nakalupa, hinduan niya, in waynong panakahati, iwan damikyan, paha amuin, in mano siya, suway niya, manuntut siya, sin agama Islam. Palangwan agama Islam, na mga amuin kiyabutang, amuin maudu, tapik, sin kita nyo, amunain, mangdaaki kita nyo, pahinang marayaw, iwan damikyan, manglangi pahinang mangi. Karena bukod enough, long simbahasa, bukod mamarahi, na sadya, dumaak ka pa manusia, sinhinang marayaw. Suway mo na in manusia, amoin langon siya, dahil hinang mangi na hinang niya. Mangmukitaon, kitaon in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin jaga-jagahan atawa urulun in mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan na agama Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala, bangaon diak ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Subhanallah. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala, kamu na yan, in ummat, in kaunan niyan, ummat sa rayaw-rayaw. Deta an kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kita nyo, dahil mga amuin ummat sa rayaw-rayaw. Unin akin niya, kuntum khaira ummatin, ukhrijat linnas. In kaunan nyo mga ummat kamu, ummat sa rayaw-rayaw. Unin hinang si mga, unin na hinang amuin sifat sin mga ummat sa rayaw-rayaw ini, ukhrijat linnas. Gumawa siya pa manusia, madto siya pa manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Uno, ipagwa niya pa manusia, inhinangon niya, daakon niya in manusia,
mag-inang parayon.
amin na lang niya kakausan niya langon sinliman niya on authority niya langon sinliman niya inya tunay ha mga tanda sin aon amin makusog-usog in iman niya nabang amin mababawa pa rin hamon na ito amo na in langon niya sindila niya bimana patumtuman niya ando inyan ayaw ka maghinang ininipyang langan sin Allah pangkal hinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala layo inyo inya tulong niya dahil mga mas malam mapaim amon stage din pag-iman na sa lam niya na amo na in pangatayan da kuman kay lumangin duha imano siya pangmayan amon hidayatan imano siya naghinang maasyat yaon uno pa aki sin Allah subhanahu wa ta'ala farman niya wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Kitaan yung ayat ini amoin mga bariman wal mu'minuna iwan in mga sila bariman usog wal mu'minat iwan mga bariman bawa'i ba'dhum awliya in pakaniya lawnin sila lawni awliya magbabagay ya'muruna bil ma'ruf in unin hinang si mga bariman ini ya'muruna bil ma'ruf in sila lawnya mangdaaki pamano siya pahinang marayaw hinang ma'ruf daako nilay mano siya in sifat si mga bariman babae bariman usog ini amoy magbabagay sila hakal na sin Allah in patumtuman nila daakon nila in pagkahinila pahinang marayaw pahinang ma'ruf subhanallah kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yanhauna 'anil munkar damit yan amoin puas nila dakon in taymangod nila dayhay nang marayaw pahinang marayaw na bang kakitaan nila yung maintay mangod nila bariman amoin himihinang pangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala maasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala in sulayan nila in pagmuhot-muhot sila langon nila dayhay nang maasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqimuna as-salah damit yan amoin itindog nila hipatindog nila parihalaon nila in sambahayang wa yu'tuna az-zakah damit yan idihil nila ungsod idihil nila in zakat pamanga sila tagmuslahak kaniya iwan damit yan in sila nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan parasul niya sila na tulong na inkiaulungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah anda dahil makawa na tulong niya long si mga ulama haayat inilong niya in manusya bariman dahil mga sifat niya in sila long niya nagpapatumtum sila nang daraaki sila pahinang marayaw iwan di sila magpasad in sila naglalang pa mga manusya dahil hinang mangi pakadtuon nila pahinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanda palang mga kami Islam ini challenge kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita nyo yuwal kita nyo sarayaw umat in hinangon na to in mangdaak kita nyo pahinang marayaw iwan manglangi kita nyo dahil hinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala uning panagnaan hidaak na to pamanusya amo na in magtawhid in manusya tunggalon sin manusya in Allah subhanahu wa ta'ala
ikaw gumawa na sadya katawa nagtutulong sumakawa ikaon responsibility mas-uliya labi lupa maasin ama sin in kapitiyahon ma-discipline sila in ma-nurture sila in ma-educate in mga kaanakan nila sa agama Islam in lumago sila mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in lumago sila mananawhid pa sirik labi luwa hapag sirik hapag sa kuto pa Allah subhanahu wa ta'ala demikian limalayo dahil sa mga piyanglangan sinallahu subhanahu mga kaanakan nila in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan demikian pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala demikian in daakon nila in himuloy nila in mga kaanakan mangaddi sin agama Islam ayaw kita niyo magpasad inshallah subhanahu wa ta'ala hati kuwa maniyo ti patumtum in mga yato amuin mangmayan awang kita ni nakawa amuin pangadjian patumtumon patumtum kami biasin mga amuin nasihat kato kaina sinabuk kuno to biakan Syekh Jul Habil Dalkis hafidahullah in amuin ning mga in musim biyaon hi waktu biyaon amo na in sarayaw raw amo na sarayaw raw iyadlawan sin patahunan na pakusukon na to labi luwa in kamaasan in kainaan na in kaamaan in kainaan daakon nila sila muna imbaran nila in magpakita magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pa mga kaanakan labi luwa namikyan amo in daakon nila in mga kaanakan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala patawro na to in pagzikir in pagtakbir in pagtasbih in pagbasa Quran labi luwa amoin hangpo adlaw ini labi luwa amoin nakapin dahil hangpo adlaw sin bulan Dzulhijjah insyaallah subhanahu wa ta'ala bangmayan in patumtum man ito patumtum ito nagmumpaat kato tanyukatan wala buko ni maksud na mo amuin magpasakit si pangatayan sumagawa in kami magpatumtum bangmayan magmumpaat kato tanyo ando ayaw na to pasaran labi luwa in kaanakan biyaon nakurap na in kaanakan biyaon hasawab sin pagpasad sin kamaasan wayroon na nagmahi in kamatao in kaywan ng kamaasan sin parakala pag-agama pag-ibadat sin mga kaanakan in mahalga na sadya maka-school makausaha mag-success in mga kaanakan di parakala dunya wayroon na sila nagmahi wala na sila nagdil kahalgaan importance hak amuin pag-agama sin mga kaanakan hangkanda nakurap na in mga kaanakan hamasamat na tubiyaon subhanallah murah-murahan in kita nyo amuin magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala bang imbar iman magpatumtuman siya sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam taymaun niya iwan i-evaluate niya imbaran niya bang niya narugtol na magbalik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya ayaw ni mihinang na pasungon niya pa in hinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala ando ngayon kami kamaapan hakatan nagdurungog bang ang mga bisara wala na imamo inya to deng hakalam masin iman sin kami iwan sin kahina main ka tiyo sin ilmo namo bang aun marayaw inya to deng Allah subhanahu wa ta'ala bang mayang kita nyo yawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mayang kita nyo amuin patayon niya hinang marayaw iwan patayon ni kita nyo halaw ka Islam karena law sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga beriman pag mabuka kamu pa Allah sin sampurna pag mabuka wa la tamutunna illa wa antum muslimun iwan ayaw kamu mawaya in kamu mapatay tumaykod kamu di dunya buat malengkan in kamu yaon halikusan sin agama Islam ando
halagaan na to inagama Islam, pangagyo na tinagama Islam, supaya amuin kahalagaan na to, ma-apply na to, hakawi na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, magsukol kanyo katan, mangmayanin kamo, halom, amuin parihala, sinallahu subhanahu wa ta'ala, mamaid kami, halapal kasila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين